Revenge Diaries. Areas. Like, as ngathi ngakhuluma izivenda for the day. Or is it Tsonga for the day? Or yazi leya language yaseCongo, iSwahili. What le? So, I don't believe you guys. Oh, fair. Oh, kamu mesti ngasanya mina ngabele ngijoke ngalento le. That's like ngathi ngakhuluma iSwahili for the day. Ngihlale nama-China sikhuluma isiZulu. Oh, azi jo, azi ngathi ngahlala no-Angie Muteka sikhulume ngamagani. Ngifuna ukuzwa ukuthi uyazi AK-47 ninani. Ngifuna ukwazi ukuthi uyazi ukuthi i-pistol yini. Like jo. Oh. Ngathi ngagibela iplane naloya sisi lo bekagqoka iwig ayenza so. Like ngifuna ukumbuza ukuthi bekwenzakalani jo. And like bekwenzakalani ngawo. Like oh we